CCTV audio yang dah sampai tak tahu pasang, tengok sampai habis. First, adapter wire kasih plug in, kasih plug on. Starting. Please wait. Connecting. Sebelum pasang, nampak tak? Sini ada butang hitam. Tekan lama-lama dia akan dapat reset. Reset completed. Camera is restarting. Camera is starting. Please wait. iPhone, Android phone pun boleh download biar P380 Pro. Ini CCTV ada dua cara connection. Guna Wi-Fi ataupun tak guna Wi-Fi. Sekarang kita ajar guna Wi-Fi dulu. Tambah add kamera, scan QR code, connect rumah Wi-Fi 2.4G, tekan button confirm. Receive configuration information. Connecting. Lepas itu kita dapat connect. Senangkan. Sekarang kita ajarkan untuk rumah yang tidak ada Wi-Fi. Untuk rumah yang tak ada Wi-Fi, nampakkan CCTV biar connectkan CCTV biar Wi-Fi. Nampak? 731 connect. Hotspot is connected. Please return to the app to complete the network configuration. Selepas masuk app, tekan end camera. Sini ada local network camera. Tekan local network camera. Lepas masuk local network camera, sini isi gambar PWD 8 Terus, you boleh create sendiri di password. Make sure bersama coba tekan button confirm. Lepas itu sudah dapat connect. Okay.